Oras ti radyo ti radpas. Kentepen channel 13 at dan 2 minutos kalpasan ti oras nga 6. Itamalum ti Miyerkules Petsa 22 ti mabilang iti bulan ti Abril taon 2026. Kasi ti sigod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master Control ti Dennis Abellonara hasta mo ti TV-Side TPN Channel 13 medyo Maria Bab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at angatang sumanglad isamray daya wapagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa ana paulwan sa mibingayog kendandani ti Lukanjab. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti silada namang Kevin ilmang pasangbay kar sinurat yu abon nagtirandani wana kay palaunan ti minsay kar ti patigyo iti biyag kingas tamutin nagiti papagayam yung ayat at umartarabay ti daytoy a programa mabalin mo at ngidawin nyo dagita kumenyo ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas kita tingorod tumuna sonata amay ruknoy kada kay amin a pada-pada. Iti tunggal makit kita talangam apakain laba makayawan na umanong ko apagrubaba ken po unday to'y aragsak taliyawen na awan nga tat pakalaisak ipudnok to'y marikriknak agayata to'y nano mo akas kanya hindi ngambiyag day to'y biyag ipangag na basol ko kadi agayat ikasken ka tamay sa akla nababa langit kaya rig mo hindi ngam to'y panagem ko tanapudno daytoy ayat ko iti aldaw nga aglabas langamlat makit kita dardaretdep ka umapay ni arapaa nga adda ka dito'y arpa lalailwen na Jakto pulos makasupapa maikutak dayta aya anyan agasa ikanto pagladingiten ikanti sakit tinakem isapata basul ko kadi agayat ikasken ka tamay sa nababa langit kaya rig mo hindi ngam to'y panagem ko tanapudno daytoy ayat
baba langit kayarig mo hindi ngam to'y panagem ko tanapod no daytoy ayat ko tanapod no daytoy ayat Adan 7 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam ng tikibasa, ti bunog ti randani kas kamutin, dagiti komenyo ti live Facebook. Kitkablawan tayo muna ti papagayam tayo, nga nayato ti martarabay ti dayto ya programa, ita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado ang ilwart installment a motorsiklo at tuyin ti Rose Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururan nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarti kapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangirwarti motor na, nagdat ang mamuyo kayat na ti agkamotoran. Kuyugin nyo lang o may opisina kay Rose Club Dom Philip Marketing Corporation at dati agur uraya 1,000 pesos agun ko nati tunggalad da makuyog na customer. No dati sa Lutsudyo tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Minno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita, bumisita kayo. Kadagiti nadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan ti Lanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo nangigyo ti radyo ti Radpas. Kadagiti kakapintas na isang mababalasang to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnoin sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makaiwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, iti requirements to valid ID, kin may salang ako mikar. Dom Philip Marketing Corporation, tagur uray kada kayo. Dagi temot nakabaya din ti motorsiklo dahil kayalanan dagi sa ORCR ti motoryo to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagisan pa'y nakahala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 pababa 2014 in kayalanin winiklem sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Napapagayam nila naimbag nga oras kin malimyo amin apadapaday ti daytoy nga aldaw ti Miyerkules kabara na latta.
Ikablawan tayo nga roda pagayam. Mian Kayabyab Camil Kakoskos, Rinalyn Garcia, Roma Mituquero, Rosalyn Garriga, Nirina K. Oliver, Ken Marni Kabagbag, Tiron Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamutin Grapagayam, Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulata, Robbie Cabanilla, Ilami Ayon Marcio Dacunoy Bagani, RG Javier Madel Tibanes, Kinisara Senricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Hasta mutingin Maylina Villa, Robert Rigonay, Jerome Rilera, Teresa Ma Motor, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, Nijin Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Irwin Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay Ilocosor, Castal Kinji Salintuson, Rica Tubadlo, Kristen Sorin, Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, di Santo Domingo, Ilocosor. Kastamutin Karapagayam, Rolando Gamuso and family, Kibagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, di San Isidro, Candon City. Mablawan tayo mo na pagayam, Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero ni Joe Romero, di 6 dos ni Marcandice, Robio Galimuyod, Ilocosor. Kastamutin Karapagayam, Anita Labayog, Din Wandas Monsegarciaga, Ibigbiga Sudipan, La Union. Kablawan tayo mo ni Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosor. Ni Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosor. Ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin Kinpagayam, Alex Manao, Gin family, Tisapang Galimuyo, Ilocosor. Ni Pastorano and family, Ti Rubio Galimuyo, Ilocosor. Kini Rebecca Dagsi and family, Ti Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Artemio Kabangkala, Irenyo Kabangkala, Hilario Kabangkala, Chito Barcheta, Ken Constantino Dolormente, si Barangay Banukal, Linglidda, Ilocosor. Hastapay ken Melba Rosario, Imelda Valde si Barangay Patpata si ken Candon City. Ken Camille Kasatan, si Paypayad, Candon City. Kablawan tayo pa ni Del Magani Gabuat, in family si Pariok Pers, Candon City, Ned Nagalon in family, si Pariok Siken, Candon City, kini Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kita tingarod ti Pamalagip Manipod Master Control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September
September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today ako sa layout ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapusita. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos at amin na pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod, ipag-presa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibitan na program ng AKA. So, dati AKA ako sa kabalo na programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawag ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. Addan 20 minutos, alpasan ti oras nga alas 6. Kuna ni Legend Alcantara is watching with you. Niwel Anikas, agbalis ka man nga nasyat idol, when idol. Palalo gamin na bara, sumakamukan, amang punpuno kintoy pagaya mo. Kablawan sa road ni Velma Sulibon in family, ni John Sulibon ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Astam kinid na Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosoran. Ni Erlinda Inorelia ti Arnap Salcido, Ilocosoran. Ni Princess ti Bulboro ti Caburaw, Santiago, Ilocosoran. Kin Venus Monte, Sobidan ti La Trinidad, Benguet. Kastamot tin gra Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Nipi Bautista and family ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Ablawan tayo mo ni Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin ni Ilocosora, Kinemina Islade, Tararampang Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Norme Batingan,
Mian Batingan ni Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan di Barangay de Guzman, Mabini Pangasinan, and Merlin Oma, and family ti Samang Norte, Ulinaw Pangasinan. Kastamutin Kadapagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabor ni Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Kastamot Kablawan tayo na pagayam, Duna Bungan di Simi Orbos, Jamaica Maymay Lucer Largo, Asli Tumbaga ni Marcel Labungan, di Barangay Kulayu, Bani Pangasinan. Kastamutin Kadapagayam, Batot Las Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inorelia, Doming Inorelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Playford Eileen Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Oran. Mablawan tayo pa na pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocos Oran. Arnold Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocos Oran. Espiritu Salvador and family, Tikabarwan, Santa Maria, Ilocos Oran. Kene Florencio Suleba and family, Tapato, San Esteban, Ilocos Oran. Kastamutin Kadapagayam, Linderas and family, Tibang Bangarburgos, Ilocos Oran. Ni Alcian Sita and family, Tibang Layan, Narbacan, Ilocos Oran. Anthony Doeling and family, Tiabor, Narbacan, Ilocos Oran. Kinisani Calderon Montero and family Kinarayan, Narbacan, Ilocos Oran. Kastapa kada Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, di Barangay Nalasin, Santiago, Ilocos Oran. Kablawan tayo pa na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw, Ilocos Oran. Di Wendel Urita ti Magsingal, Ilocos Oran. Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocos Oran. Kastamutin Kadapagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, ti Langkwa, San Emilio, Ilocos Oran. Kerbe Villaros, ti Matuboy, San Emilio, Ilocos Oran. Mablawan tayo mo ni Idolo Mananiw, ni Radyo Kalugaran, Claveria, Cagayan, ni Lovely Angel Rimuken, ni Rosela Kawili, ti Claveria, Cagayan, Kininita Nibab Kanyinte, ti Binavista, Claveria, Cagayan. Hasta mo tingin Predarin Ortiza, tinagtutuan, Nataran, Cagayan, ni Marlo Nagbayani, Rodrigo, ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Hasta kin Nestor Sumawe, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcedo, Ilocos Oran. Kita tingarot tumuradaniw, nanti basa ka naggapo pagayam, Disladio Pinaldo, Tararampang Balawan, La Union. Unday ito'y kadasa Jeff Pagilian, ti Taiwan. Idaniw na na Paulwan, Tumalyaw ka kuma. Karagiti panagkamtod ti panawin, agpunto tilawag, pasman di masirayan, ngam sumirip latta, tarana aramabol lawagan, urayin na tilangit, mangwaknit, nunalangaban. Ikaguman nga muyin, dagitis sa muweng,
Pukawon ti lamag, babaen ti balingbang. Agsadag ka rito'y barukong ko, dinggam ni dayang. Dagiti umol na balikas mo, ingkaka di yarang. Iti apagka nito, may payang ka kumat talingon-ngon. Kas may sa tumataya, aging gakabalam tagampayag. Andi ngayon ka, kitsapay kumata di nakiwalin. Nupay kinkawan, patag tinak aramiden. Gandat ko lang, numapay kingkat panagisem. Tapno sumiray tilawag, iti panawon na nasalumsem. Sigsig ka katumalyaw ka, kumana kaisem. Lang ay dagiti kulibangbang, ingkakad talyawan. Suday tati dani wana paulwan, tumalyaw ka kuma. Anagkapo kindis ladi o pinaldo, tararampang balawan law nyon, numday to'y kadasa jay pagilyan ti Taiwan. Kita tuymot nga rod, timay sa sunata, amay pakuyog ti daniw na. Agukrag ka man sa bumi sampaga, tao may kami ang rayo kasadya. Tasikat sabong ninam na mamurmuray to'y puso, unggal agsama. Tasikat sabong ni dardarete, anang kayaw puso, anapili unay. Adumet di ko na, umay mang law-law-law, ng pasig ngaw-baw, iindain paay. Uray pilitek, pusok na gaya, yuti sa bali, ngam sikat maikari. Nagdagi ko puso ken kararwa, akabing nulik ko, ingat kong palya. Kaman sa bumi sampaga, tao may kami agrayo tasadya. Asikat sabong ninam na mamurmuray to'y puso, unggal agsama. Asikat sabong ni dardarekde, anang kayaw puso, anapili unay. Adumet ti kunak, umay mang law-law-law, ngem pasig ngaw-baw, iindain paay. Uray pilitek, pusok na gayat, iti sa bali, ngem sikat maikari. Nga agtagi kwa, puso ken kararwa, akabinuli ko, hinggat palya. Uray pilitek, pusok na gaya, iti sa bali, ngam sikat maikari. Nga agtagi kwa, pusok ken kararwa, akabinulit ko, hinggat kong palya.
agabing nuliko hingga tumpalya. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagiti agtutubo na datoy tata. So, duang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Dapay 20 minutos. Kasangwanan ti oras ng alas 7. Ito na ni Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to Wilson Tapatbiti and family. Dita sulot-sulot. Astamot kin Edgar Pinera dita Baliw San Juan. From Al Rayray dita Manueva Santa. Thanks, Idol. Astamot kablawan din ni Brenda Lopez Ariula. Manariman mo ng Agbibuya. Ti live Facebook, ti DCTP Radio, ti Radpas. Mabaon ti programa sa aming ayaw kinandani, Tilokanja. Kablawan tayo mo di pagayam Lorde Posilerio, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyu, Lukosor. Hasta mo tinipagayam Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, di Lukosor. Ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mga ni Glory Bayang Ibya, ti Santa Maria, Ilocosor, ni Mansel Sevillano, Takadina, tinamruangan Kabugaw, Ilocosor. Hasta mo tin Karapagayam, dito Turalba and Family, Barangay, Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosor. And Divina Rosendo, and family Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosor. Mablawan tayo pa ni Perlita, Mika, Ironelia, Inita Bansano, ti Barangay, Kaliwaki, Salcido, Ilocosor. Hasta mo tinginaanak-asin, ti Butubot, Balawan, Lonyon, Nisali Baging, ti Talimpugo, Balawan, Lonyon, Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, Lonyon. Hasta mo ti Marlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosor, ni John Ragudo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosor, kini Marisa Rubia, ti Kalitong Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Tiri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, de la Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tin Karapagayam, Albert Rapada of Renrequepo, Mr. and Miss Bolionor Ganaban and family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo at ni Lorna Bumaksa, ti Poblasyon Bilagiso, Sabra, ni Carmila Bilandres, ti Piliganabra, Anila Asuncion, ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Bulasiwan, Santa Maria, Ilocosor, ni Miriam Braseros, ti Pakang, Santa Maria, Ilocosor. Hasta mo takablawan tayo pa niya Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, sa Buanan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tin Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga, Riga Gallardo, Santa Milacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galo, tin family, ti Barangay Bagani, Gabor, Candon City. Kablawan tayo pa ni Fatima Valdez, Evin Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, ti Corroy, Santo La Union. Hasta pa Cansera Atubia, Charlotte Aglusolo, Solebar Kodjama, tin family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, ti Kapang Pilarabra, ni Gato Dries, Tukipa, Luba Abra,
ni Madeline Monses, ti Tamak Villabisusa Abra. Astamo tingin Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Burita ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Ibi Nicanor, ni Eduardo Nicanor, si Pater Agno Pangasinan, kinilaylani Rivera, si Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Hasta mo tin Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Filimar Combas, Bresel Bilino Combas, Candida Combas si Barangay Gayaman Loba Abra. Kunamot ni Brenda Lopez Ariula. Naimbagarabi kuya, kadlawam man panagdingdingag, ni Susan Olpindo, di ta kabugbugan, tago din ni Lukosara. Nagkapuray ta aking Brenda Lopez Ariula. Kita tingarot ti Dani na Paulwan, panagsagaba. Managkapo kin Island Verso sa Kabab. Ipantay tamurong kawayan ni Ilocosor. Hinday ito tada sa Pagilian ti Itali. Itili ko dan pagteng itibiyag. Pasama karumswa kilat. Agsasamusam pigada di malapdan. Itibiyag panagladingit. Umapay man. Iti kabangibang pamati. Kalpasan ti dawel aglinak kitdi. Tilwa dayasan na dagiti mata. Amang parayray masakbayan masir mata. Panagsagaba si Katpun Kinggapuna. Amang parnuay karitibiyag ngagdama. Masangal daturod kinamnama. Iti masakbayan, may isang galot tital na. Diyos ti mang patignay, mamatib kara. Karagiti aglulukon narikna kinakam. Isa ka umadang kinamnama. Amang lasat panubo, biyagim pabulod na. Suday ti Dani wana Paulwan, panagsagaba. Managkapo pagayam, Island Verso sa Kabab, ipantay tamurong kawayan ni Locosora. Hinday ito tada sa Pagilian ti Itali. Kita trimot nga ron ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Lagi pen kuma, ito'y
ken siya agragsak to. Ikariken ka nga ipay kunto nasudi akarayo. Laglagi pem kuma daytoy araraw ko. Asikan ipagpatek ko. Tapno
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kadala lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakadagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain na sa tapat balance side. Pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits. Go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Dapat 2 minutos pasangwanan ti oras nga alas 7. Ket kunan ito ni Boy Minusaba Palakol. Bag nga oras mo idol. Sir kayat ko man makablawan amin na dumdum ditoy napnuan pinta sa programa ng runa ti pamilya Minusaba Tubiera Ken Palakol. Astapay kin misis ko Elvira Tubiera Palakol dito'y Doras Bawas Ranyag Santa Lucia agyaman na kaidol di kumablaw to ni Boy Minusaba Palak Ranyag Santa Lucia Ilocos. Kitpablawan tayo nga ro na pagayam Susang Galutan, Tibagani, Campo, Candon City, Nininaw City Barangay, Katirman, Candon City, Nirik Saldua, Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosor, Ilari Akisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Kastamot ng Krapagayam, Victor Abaya, Ikamanggan, Santa Cruz, Ilocos,
ni Dayan Cortado ti Kalawan, Candon City ni Ria Palya, ti Lobong Santa Lucia, Ilocosor. Kastamutin kada Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosor, ni Jenaline Mina, ti Barangay Kapkaburaw, Burgos, Ilocosor. Kastamutin Dennis Madriaga, ti Banggad Abra, Agosto Mico Alurina, ti Suyo, Ilocosor, ti Angel Arsina, ti Abur Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Romeo Alcantara Jr. and family, Meli Niego and family, Chopilo Balvin and family, Berilio Balvin and family, Lito Balvin, Venus Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kastamutin Krapagayam, ang Ilisabon Selection and family, ti Kabarwan San Emilio, Ilocosor, ni Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocosor, ni Anki Malano ti Bangar, La Union, Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayo, Ilocosor, ken Sali Kodjama ti Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Leni Ramirez, ti Madarang Salcido, Ilocosor, ni Rila Marca ti Marin Salcido, Ilocosor, ken ni Marshall Bravo, ti San Tiburcio, Salcido, Ilocosor. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. J.R. Myla Garnasi Gawat and family, ti Barangay Katirman, Candon City, Mr. and Miss Joffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutin Krapagayam, Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Kines, Manuela Kines, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Ablawan tayo mga ti Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Lilia Gawat, ti Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City. Kaya kastamutin Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosor. Kastaw kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. and Miss Sereno Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Astam and Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. Gregorio Avalos and family, the Barangay Sabangan, Pingan, Burgos, Ilocosor. Pablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Violeta Gakutan and Gakutan family, ti San Nicolas, Candon City. Hasta mo ti Matri sa Gaboy, ni Dan Arbutangad, Lucila Ilgamo ni Usang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, Ilocosor. Hasta mo ti Joffrey Bilaso, Joffrey Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Kita tuy pagkarod ti pamalagip manipod master control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin a natupay hanggang iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Addan siya minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado mahirwart installment a motorsiklo at tuyen ti Rose Crop Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Ijaya na kalakayo tinaparta ka proseso, Ken di kalidad branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken Suzuki, anya pa itururay nyo gagayan. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo, kadagiti mo tawanan plano ang mangilwarte motor na nodata mamuyo wa kayat na tagkamotor kuyogin nyo lang umay to opisina ni Rose Crop Don Philip Marketing Corporation tadati agur oray 1,000 pesos agun gunati tunggal at makuyog na a customer. Nodati sa studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927 695299. Hino kumontak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Binoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Radpas,
karagiti kakapintas na isim mababalasam to opisina ti Don Philip Marketing Corporation tapnin sige na maalay umutlang di 1,000 pesos no makaruar ti motorsiklo ti customer. Pre-helmet lifetime free service 3 years LTO registration kiti requirements to valid ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabayaran ti motorsiklo na kaya lanin kiti original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandon Branch, Kandon City. Kastamot talaga ti saan pa nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipot tawon 2017 nagpababa 2014 yung kayalanan binoy-claim sa Jai Opisina TLT Restrict Kandon City. Tugot yun lang nagitay Xerox copy ti ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Kablawan tayo ron na pagayam Jose Valdez Ligaya Balvin Claudine Baruga Miriam Corbito ni Sunshine Sumakyab Daniel Rosario John Balucanag ti Barangay Bilbilay Galimuyod Ilocos Sur. Hasta muting Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion ni Cicelen, Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Sur. Hasta muting Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez Cordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Milio Dapiawen, Clarita Domingo Tisetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos Sur. Kastamot Kablawan Taypay ni Willie Romero Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Mr. Miss Berelio Predelina Domingo and family, Mr. Mrs. Binamin Brenda Rante and family, Mr. Mrs. Elumarit Case Domingo and family, Tinalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Kastamutin kadapagayam Jubiling Gawat Salon Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap, Kandon City. Kablawan tayo pa ni Edwin Asorin Biskira ni Bango Dabra ni Tismina ti Kaburaw Burgos, Ilocos Sur. Kastamot ng Babi Grospe Larry Ababa ti Barangay Pidpid Santa Cruz, Ilocos Sur. Ni Mark Anthony Gracioito ti Villarica, Kandon City. Hasta ken Bernardita Libaton ti Barangay Bugnay, Kandon City. Ken Janice Milachica ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kablawan tayo pa ni Cesar Balios and family, ni Vincio Inigo Sr. and family, Ryan Balios and family ti Barangay Alangigan Sikin, Kandon City. Kablawan tayo pa ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Naman ni Roderick Saldoa, good evening sir. Hasta mo ting kapagayam na imbag ng oras in Kanitom, watching from Waigdaya, Kandon City.
Kita tingaro ti Dani wana Pauluan, ko pinikon tinapalabas, nga nagkapog in Jobe Siruwa, Talakapan, Cagayan. Hunda ito'y kasada sa Pagilian, ti Malaysia. Nato kapalabsun dagiti aldaw, bilbilangek ti panagtabon tinit, tunggal dingdingen nat tilip ngumiliw. Iti nakamulyan ti ayak, at taeng dagiti ragsak, pamatagkin pamagbaga. Ito'y a libro iti biyag, si tuturudak latang agdalyasak, uray tinagibit to'y pusok ti kinamaag, jak mamingga sa pulon tilawag, amang waya-waya, tiriha sa nakay baludak. Luki bukmanin dagiti panid, apakay malditan dagiti isem, parang payag tinamnama, iti baot dagiti lagip, punasikon yan niniwan, anang tud tisam. Wen naglayagak, anamsok kinadayagan. Tamat-matak ti pusaksak, maris sa naranyag. Amang tigbangar, iti puso kin kararwak. Kit ko pinukon, iti napalabas. Suraita ti Dani wana Pauluan, ko pinikon tinapalabas, nagkapo kin Jobe Ruwa, Talakapan, Cagayan, ng daytoy, kitadla sa Pagilian ti Malaysia. Kita tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Man sabong tatap tapayan ka, wadang kulap ko kasikat liwanag. Uray no di nakayaten, ayaten kan tulad na. Uray no matayakon, lulakit di taagbiyagan. Sabay lapad padal sa kinadigos narway aluluwa.
sa'yo maikabukin ka. Ako ay umiiyak, I am crying sa ngitang. Minamahal kita, ay ayatin ka, I love you so much. Anong sinabi mo? What did you say? Anyati kinuna. Saan ka pupunta? Where did you go? Sa dinti papa na. Magbalik ka sa akin, come back to me. Sugyanan lang. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmasayang. Anong sinabi mo? What did you say? Anyati kinuna. Saan ka pupunta? Where did you go? Sa dinti papa na. Magbalik ka sa akin, come back to me. Sugyanan lang. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmaldayan. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmaldayan. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian si Balbalayda, di daduman sa akin yun, masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatlo para dito di kalaki victim. So,
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko titi nga gararamid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added. Dan 27 minutos, kalpasan ti oras alas 7. Ikablawan tayo na pagayam, April Abilio, Mirijo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang ti Barangay Amgid, Candon City. Kastamutin Krapagayam, Ruli Gabaldon, Binamin Nandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Luzon. Kastamutin Richard Chan, Dorsadan, Suyo, Luzon. Ablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Kendores Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Luzon. Kastaw kin Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangki San Fernando City, La Union. Paglawan tayo mo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankie Almirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Kenjani Piekwa, ni Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Banto, Barangay Secretary, Leche Guerrero, kin Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Pastamot kinipagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo mo ti Joblito Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astamutin Krapagayam, Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Joel Lopre, Manilin Eson, Dedicler Eson, Lia Eson, ken Daniel Orbos, ti Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Apil Gabislan, Nandaya, Abilina Dacumus, Magday, Ardi Abilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan
Alan Limonin family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Kastang ken George Jojo Toledo and family, ken punong barangay Irenyo Calip and family, ken amin na barangay officer, ti Ulo Norte Santiago Ilocos, kablaw dahil sa nagkapo, in barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo Norte Santiago Ilocos. Kastaw kablawan tayo pa ni Albert Cacho Almasan, si Pilar Abran ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos, si Eric Paulo, si Pawa, Bigan City, kin Lester, si Laplabog, Villabis, Sosa, Abran. Kablawan tayo mo ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba, kila Papaya, Villabis, Sosa, Abran. Kablaw dahil ito Manipod, si Gumentong family, si Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo kin Janus Caro Orpella, Janice Orpella, Dante Orpella, Crisanto Gabayan and family, Danaya Gabayan, si Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., si Barangay Bagani Ubo, Candon City. Hasta kin sila Miro, Ricardo Romero, Teresa Romero ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martes Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamutin Kanapagayam, Rosalyn Garriga, Rinalyn Garriga, Roma Mitoquero, ni Edmond Gamata, ni Banayuyo, Ilocos. Kablawan tayo mo na Dila Rivera, si Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, ni George Ramirez, Joanna Ortega Ramirez, ni Jen Ortega Garcia, si San Fernando City, La Union. Hasta mo kin Malua Baya, ni Candon City, ni Magda Ileo Tapato, San Esteban, Ilocos. Kablaw dahil itong nagapo, en Carleto Estranero, de Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo di Barangay ay ni Delia Kidangin, Rio Kidangin, Ricardo Calagues, Rosalyn Calagues, ni Ronaldin Bungpain, ni Rialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos. Kastaw kin Edwin Sullivan, ni Rick Rivera, ni Michael Catabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribain, ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kita tingurot ti Pamalagip Manipod, Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City.
Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos noong dapat 20 minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Kitkablawan tayo rula pagayam Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonelin Ortiz, ni Ronami Ortiz, Durocho Ortiz, kanil Guardinia Ortiz, si Barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Hasta kay Roslyn Yanga, Diesel Ramos, ni Sita Gadja Valdez, ni May Arias, kay Yolanda Rosario, ni Barangay Patpata, si kay Candon City. Pablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Roby Murao, Castamutin, Villanueva family, Contawi family, Monsuela family, si Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Hasta ang Barangay Kagawad,
Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Pahelio, Barangay Secretary Nelson Manalo, astamutin dagiti Barangay Tanod, Kinbets WBNS, ke Barangay Villarica, Candon City. Kablawan sa imuta, Sinyan Rondelia Group, Paskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique Bakdayan, ke Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hastang ke Barangay Captain, Idincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, Ex-Captain Roberto Balbin, ke Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosor. Kablaw dahil sa Manipur kay Alejandro Culas Banwa, Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hastang kay Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, kay Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, kay Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta mo Tinbin Saludo, Abit Saludo ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta mo ti Kablawan Taypay, the Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Roelio Nura Castro in family, Astam Tinjani Olbinado, Gilier Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Gastapay Pagayam, Pedro Orpiano Rodibiahe, Lobi Castro, Lubina Castro, ken amin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, ke Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kita tingaro din ti Maudi Asunata, amay roknoy kada kay amin na pada-pada. Biag to'y biag ko, nagtenga ng tioras, nga inakipapanaw, gitarpa. Ngimdawat ko, gikantukad, mangliplipat. Ikari, kan kabiag ko, agsulian. Agnanayong tuwa sikat, laglagi pe, tasikalaeng biyak ko ay ayate. Mamati ka, tintu mamaliw tu'y kari, asiksikat itong palko, ken patpatyen. O biyak ko ang pinakadatan, inakong panawantan, talagip mo din tumapunas, ngayong garat tung palbiyak. Ururayem, di pa nagsabliken ka, tainak tutong palen di sa pata. Ngemuray nung umadayo pumarawa, ikari kang kabiyak ko agsulian. O biyak ko ang pinakadatan, inakong panawan ka,
ngem uray no umalayo pamanawa ikari kan kabiyak ko agsulian. At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, hintay panagpakada. Kikablawan ti nga ro na pagayam, Boy Lobindeno, Emily Lobindeno, Melchor Lobindeno, Angel Lobindeno, Aurelio Ligaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocos. Astamot ken Dionisio Dakanay, Clarita Ragos de Barangay, Alautit Baknutan, La Union. Kastamot ken Mr. Renato Merna Pascua, Tortiga Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara de Barangay, Talyawon, Tagudin, Ilocos. Kastamot ng Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa Gigi Coeco, Geoffrey Cadorna, Mendapalo ni John Byron, Berhelio Ambabag, ni Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Astaw ting Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tumayo, kin Marilyn Antolin, Herminia Ramos, sa Barangay Calitong, Burgos, Ilocos. Dagiti kayat na mangirwarte installment na motorsiklo at tuyon ti Royce-Crop Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Tidjaya na kadakayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad na branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito rin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawanan plano ang iruwarte motor na nodata mamuyo kayat na tagka-motor. Kuyugin nyo lang o may opisina ti Royce-Crop Dom Philip Marketing Corporation na dati agur oraya 1,000 pesos. Agun ko na titunggal at makuyog na a customer. No dati sa Lodsudio tumawag ti dahito yung cellphone number 0927-6952-099. Rino kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita, bumisita kayo. Kalagiti nadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan ti Lanbang, napuli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Binoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Radpas. Kalagiti nagkakapintas na isum, ababalasang ti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapmin sige na maala yung mutlang de 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, keti requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Dom Philip Marketing Corporation, Tagur Uray, Karakayaw. Dagiti mo't nakabayarin ti motorsiklo da, ang kayalanin dagitay. URCR ti motoryo ti opisina, ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tragdisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014 kayalanan, piniklim sa jay opisina, LTO District, Candon City.
Itugot yung lang nagitay, Xerox copy ti original, ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tinaybos manin, ti oras na itiday ito yung programa sa umibingayo kinandani tilukanja. Kitinton manin malum na bigat, padaanan yung tumanin, ti sasangbay ti tambray dayaw wapagtengan nyo. Alam arud papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, kinrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abelionara, hasta mo tin ti TV sa ITPN Channel 13, ni Jo Maria Bab. Kento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, babayon.